na toj plan, znači za pomoć na štiteljite poplavite. Imamo znači u ovoj period poveće takve manifestacije humanitarne. Ova deniska je druženje, rečeno Svakarijada 2015. I često najbolje moguća organizacija na Lajonsku koji stvara migracije. Migracije se ne moramo imati organizacije Svakarijade, koja svega je ova prva da se organizira ovakva manifestacija od humanitarnog karaktera i se nadjevamo nekako uspešno sprovedena akcija, ovakve vide tradicionalno. Neka i narednih godine u ovoj periodu ili nešto moramo gdje se organizira i se slučava takve aktivnosti. I vi da namenete sredstva za odredena kategorija? Lions je se poznati kako obitelji zaštitnici na stvari, najbolje tijelo su obranite sredstva do ovih godina. Nema namenete za zaštitu stekli lica, koja kaže u ovoj možemo cijeniti medeka, treba nešto da nam daje Samo za humanosti ili posle završetka akcije je bio su informacije koje socijalne radi i vidjeti u sektor slučaju je vidio da medicinska za njih koji je najneophodna ovakva pomoć. koliko ste imali? Nije točno nego znajemo brojem, međutim sigurno će biti prisutno preko 100 prisutni na ova manifestacija. Znači, imamo gosti od poveće skopskih klubova, imamo gosti od Laganskog Kruševo, a isto takav vrh se organizira i s ostalom kako naši artisti, znači nije klubovi sve organizirani, znači Makedonija, Sovjetska Hrvatska, ima pogledno rečenje, klubove, znači ima svoje artisti i deniska. Znači ima srednica da je artisti oko 132, koja se svije bora nešto guvernir i sjegašti i drugi aktivni što je u Ivoranu. Nemam rekao, su ovak do 50 prisutni. Koliko imate vječne? Ono klubu ima 20 i 8 člena. Gosti možda stane člen klasa? Все koji saka da pomogne, koji ima slobodno vreme, koji svoja šestedina, poznat, dobar građan, nema znači nije zatvoren. Se predlaga, a ja već člen jednoglasno, kvalitetno čovjek, ima vreme,